Выйдите с кадра, зараз мы будем вести эфир. Добре, ага, зараз почнем. Что вы хотели? Я сразу сказала, ребята, а что, а я говорю, что Путин сегодня приехал, что-то стоят так. Добрый день. Рада Свобода, Олег Гузделович. Мы ведем репортаж от Кафедрального собора з Менска. Найперш дазвольце всіх павіншаваць вернікаў праваслаўных з Дабравешчаннем, каталікоў каталікі ўжо адзначылі веставанне, таксама мы іх віншуем. Но тут, акрамя вось таго, што в саборы ідзе служба з нагоды Дабравешчання, тут таксама на этой пляцоўцы магчыма збіраюцца людзі, каб правесці маленне, звязаныя з падзеямі ў курапатах. Пакуль нам невядома і мала хто ведае, у якой форме гэта будзе. Журналісты зараз бяруць інтэрв'ю у Владзіміра Някляева, мы таксама далучымся, магчыма, нешта зведаем. Владзімір Някляев рассказывае. У прокляцці церковної анафемы за непосредственно глумление над крыжами, за здек над этими христианскими святынями, але за, як там сказано, за здек над образами и христианскими символами анафем. Это есть. И когда мы дожились до такого в нашем белорусском христианском свете, то трывать это, во всяком выпадку, мне, моему сердцу немагчыма. Можно, конечно, выявлять свой протест по того, что отбывается, виртуально, як это большасць робіць в интернете, пишут усялякія, узрушенные тексты, але мне здаецца, что Бог дал нам и душу, и тело. И это означает, что его добрая воля и на то, как мы выявились в этом протесте физично. Ты сам ведал, что ты это не приймаєш. Я тут не як політик і не як представник некой там партии та руху. Я уже в 2015 году я вышел из официальной, так скажем, оппозиции, але я не могу вывести самого себе, со своего сумления, со своих принципов, своих переконаний, своей веры. Пусть праз это все разом взятое есть. Господар Някляев, вы будете удзельнічаць у нейкай малітоўні? Ну так, я зараз пойду у собор. Это у собора адбудзецца? Ну там, бачите, не увайсці в собор. Так, там шмат людей. Сёння и верники пришли. Тому, какая розница у собора, текали собора. Можно и в чистом поле под чистым небом. Паводле закону такі рэлігійны чын, на яго не трэба дазвол. Але ведь наши улады, беларускія улады могуць успрыняць это як нейкія іншыя палітычныя акцыі. Я пришел без ніяких закликов, значит, я просто ведаю, что тут будут збирацца верники, каб помолиться за Беларусь и за то, каб не покинул ее Бог. Вот и вся причина, по якой я тут.
Ці трэба дазвол на тое, каб прыйсці памаліцца ў храм, які дазвол на тое, каб прыйсці на могілкі, я не ведаю. Вот яны прыйшлі на могілку, самі сабе зрабіўшы дазвол, учынілі там здзек і што? Хоць па законах іх трэба садзіць, бо яны учынілі здзек, парушылі свой жа закон, дзе прапісана, колькі гадоў сядзець за тое, што ты робіш вот кшталту того, што зрабілі яны. Але ім іх жа закон не пісаны. Ну так што я буду звяртаць на тое. Калі мне ўжо будуць казаць, калі мне ідзе хадзіць маліцца, можа мне яшчэ выдзеляць агарожу нейкую, канцлагер, каб я там сядзеў і малітву тварыў. Дык не, я ўжо... Дякую. Тільки що от я бачу, тут була Марина Садкевич, жонка Миколая Садкевича, але самого його не бачу. Яна прийшла вот тут. Прийшла, тільки що я бачу, так. З вчорашнього дня яны каля яго крутилися, пільнували його. Так що... То ось ми бачимо, що тут червоно-білий стяг активіст Лін Кулаков підняв. Так само ще один чоловік тримає в руках синій стяг города Менска з Богородицей. Тут есть шмат людей, некоторые люди трымают на вопратцы белые крыжи. Наколькі вот мне вядома, с такой инициативой выступила вот напередодні этого моления была депутат Ольга Абрамова. Я попробую ее найти, как потлумачила, что это за... Что означает? Ну, мы видим, что это христианский символ. Это той самый крыж, про які вот столько было размову після падзеў Курапат. Вот еще одна дзяўчына, бело-червоно-белый стяг. Трымаете, это хлопец. Побачите. Я попробую подойти до молодочек. Молодочек, добрый день, это Радио Свобода. Пробачьте, ласка, вот у вас белый крыж в образце. Что это означает для вас? Ну, гэты крыж у падтрымку Курапат, у падтрымку таго, што зараз улады... Все ж таки это звязано с Курапатами, да? Так, гэта звязана з Курапатамі, бо зараз сумесная малітва за тое, каб улады не чапалі Курапаты, каб не ламалі крыжы. Вось. І мы вырашылі вось гэтыя крыжы на сябе начапіць, каб паказаць, што, па-першае, мы хрысціяне, па-другое, гэта не справа ўладаў ламаць тыя крыжы, якія народ усталёўваў. Вось. І па-трэцяе, паказаць, што мы заўсёды будзем стаяць за Курапаты і выходзіць за Курапаты і бараніць Курапаты. Добре, дякую вам. Можете называться? Тарасенко Сергей. Сергей Тарасенко был. Бачимо на його крыжу. Я уже некалькі человек бачив с такими крыжами. Я ведаю, что нібито это Ольга Абрамова пропонувала. Ну, я не буду казаць, што прапанаваў. Ясно, дякую вам. Так, вот и подошел милициант. Подошел милициант и попереджує, что мероприятие не санкционировано. В соответствии с законодательством Республики Беларусь. Ой, побойтесь Бога, если вы хоть что-нибудь... Забороняете молиться рядом. У вас крест есть на душе или нет? Да ничего не поможет. Тут церковь, он пришел, дает это самое. Людям молиться не дают. Люди кажут, что это не мероприятие, это молитва. Заборонена молитва. Да, подошел, не санкционирует. Какой-то миф. Ну, зараз я хочу выстрелить. Где же все-таки Марина? Вот Марина. Марина, добрый день. А что с Миколаем? Ну, традиційна наша доблісна ахова його сьогодні затримала. Затримали все ж таки. Да, з таким цудовним, скажімо так, обвинувачуванням. Ви призивали помолитися. Это у кольки отбылось? То Коли ми виходили з хатини, дежурили вже там. есть вы выходили, как ехать сюда? Так, а яны подъехали традиційно. Один у формі амаповця, остатні, безумовно, в гражданській формі одежди. А где теперь Миколай, что я дома? Ми поїхали сюди. Так, ну, его повесили, так? Это был милицейский обозначенный автомобиль, те некий бусик, як звичайно. Це не бусики, один був біленький коля нас, другий шаренький, третій синенький. 93-23. Номери. Ну, Миколай чекал это, так?
Ну, яны просто вельмі дэманстратыўна, даруйце, падпіралі ўсе сметніцы ў Наваколлі апошнія 2 дні. З якого часу пільнавалі? Вельмі, дарэчы, сімвалічна. Я кажу, з якого часу стаяла вябло? Візуальна мы іх заўважылі, і суседзі пачалі паведамляць учора зранку. Зранку учора. Яны кругласуткава стаялі, учора ўначы таксама. Ну, то бок, я не ведаю, мяняліся ў іх змены ці не мяняліся. Ну, Миколай запрашаў людзей на малітоўню. Так, вось адбудзецца этой малітва, як вы думаеце? Спадзяюся, правда, вот бацюшка недзе знік, быў тут. Ну, паглядзім. Я спадзяюся, што ўсё будзе добра, бо я думаю, што кожны ведае малітвы і памаліцца аб вызваленні нашай краіны ад злога і попросіць прабачэння ў абражаных крыжоў. Я думаю, мы здольны і нават без святара. Такі, што міліцыянт, капітан міліцыі падыходзіў сюды і папярэджваў людзей, што это несанкцыянаваная акцыя. Вы як лічыце, гэта акцыя ці што іншае? Дыхаць і жыць у нас уже таксама хутка стане несанкцыянаванай акцыяй. Я думаю, што права на свабоду веравызнання і апраўлення рэлігійных абрадаў у нас яшчэ адняць канстытуцыйна, это наша права немажліва. Дзякуй. Гэта была Марына Адамович, жонка Мікалая Статкевіча, які ў інтэрнэце, у Фейсбуку напісаў, што ён збіраецца прыйсці сюды сёння ў дзень добравешчання да кафедральнага сабору, каб памаліцца за лёс Беларусі, за курапаты і за душы людзей, якія загінулі ад рэпрэсіяў у курапатах. Гэтыя людзі, якія прыйшлі сюды, я так мяркую, яны падтрымалі гэтыя словы Мікалая Статкевіча, таксама прыйшлі на, як яны кажуць, на малітоўню. Вось такі, што падыходзіў міліцыянт, капітан міліцыі, ён не назваўся, ён такі папярэдзіў людзей, што гэта акцыя несанкцыянаваная, на што людзі абураліся і казалі, што это не акцыя, это проста малітва. Пакуль да тых, хто тут сабраўся, не падыходзіў ніхто са святароў. Такое рэлігійнага дзеяння, як малітва, мы пакуль тут не бачым. Людзі проста стаяць, але мы чуем словы святара, вось яны праз гукаў узмацненую апаратуру распаўсюджваюцца на ўсёй этой плошчы, площадцы перед костелом, перед собором, пробачьте, кафедральный, это православный собор. И вот как бы такая формальная магчымасць слухаць і удзельнічаць у молитве ёсць у людзей. У меня была еще так, Илья, и тебе дал Некоторые стоят со зничками. И еще мы заўважылі людей с белыми крыжами на вопратцы. Вот так само активистка Алена Толстая такі крыж трымае в руках. И вот побач з намі з'явіўся уже святар, это отец Викентий. Ён святар беларускай автокефальнай царквы. Тут яшчэ стаіць і актывіст Яўген Афнагель. Вось зараз журналісты да яго падыходзяць, мы паслухаем, што ён скажа. Как часто надо это все делать? И ввогуле, якое выйсце в этой ситуации? Ведаеце, Курапатах это вельмі сімвалічнае месца для Беларусі. І то, што адбылося 4 красавіка, это просто дзікунства. І калі і што трэба рабіць заўсёды, увесь час, усюды, дзе можна. І ў цэнтры горада, і ў Курапатах, і каля галоўных храмаў беларускіх гарадоў. І хацелася б заклікаць усіх неабыякавых беларусаў, каму важныя Курапаты, каму важныя нашыя продкі, памяць аб іх, збірацца каля храмаў беларускіх гарадоў і маліцца, каля святых месцаў, маліцца за нашых продкаў, за Курапаты, за Беларусь. Толькі так мы зможам абараніць краіну ад сатанінскай улады. Яўген Афнагель, Еўрапейская Беларусь. Мы чули Яўгена Афнагеля, и он сказал про то, что люди пришли молиться. Фактично было мало в его словах оговорки про политику. Он, конечно, осудил то, что было в Куропатах.
і сказаў, што толькі так малітвай людзі мусяць спыніць гэтае дзеянне. Нагадаю, 4 красавіка у Курапатах раніцай літаральна за гадзіну было знесена больш за 70 крыжоў, якія летась усталявалі актывісты, Зміцер Дашкевіч і ягоныя прыхільнікі. На этой крыжы збіраліся дабрачынныя грошы, з вялікімі цяжкасцямі іх усталёўвалі. Вось гэтыя крыжы сталі першай такой ахвярай Курапатаў, будаўніцтва агароджы вакол Курапатаў. Ну і пасля гэтага адразу ж тэхніка пачала выкопваць ямкі пад слупы для агароджы. І будаўнікі з арганізацыі Заслаўе Будіндустрыя, пачалі узводзіць агароджу. Я сёння раніцай праехаў вакол Курапатаў і пабачыў, што агароджа ўжо амаль закончаная. Толькі з боку Заслаўскай аўтадарогі засталося непабудавана прыкладна 200 метраў гэтага плоту. А так вось агароджа з боку рэстарацыі, з боку кальцавой аўтадарогі і ад Экспабелу ўжо гатовая, зробленая. Яна уяўляе сабой металічныя слупы, паміж якімі змантажаваныя такія секцыі сеткі металічнай. Вось эта агароджа паводле ўладаў, як сказалі ўлады, гэта элемент добраўпарадкавання Курапатаў. Но пры гэтым былі знесеныя, як сказал Александр Миронович, это директор Бараўлянскага спецлесгазу, былі знесеныя все незаконныя усталяваныя крыжы. Крыжы, якія знаходзяцца ўнутры Курапатаў, у лесе курапацкім, іх больш за 1000 драўляных, металічных, спарахнелых і добрым стане, яны засталіся. Іх будаўнікі не чапалі. Але вось тое, што адбылося, гэта 70 крыжоў ўжо ў Курапатах не стае. Дзе, дарэчы, гэтыя крыжы, так не ўдалося высветліць. Нагадаю, от Радио Свобода мы вядзем на просты рэпартаж ад кафедральнага праваслаўнага сабору, сабор Святого Духу, дзе сёння вернікі моляцца у сувязі са святам, добравешчаннем, але вось таксама сюды прыйшлі і тыя, хто вельмі балюча ўспрыняў навіны пра падзеі ў Курапатах, якія далучаюцца да малітвы, агульнай беларускай малітвы аб душах рэпрэсаваных у абарону Беларусі, у абарону Курапат. Мікалай Статкевіч, які в інтэрнэце праінфармаваў людзей пра такую малітву, сам сюды прыехаць не смог, яго затрымалі сёння на выхадзе з дому, затрымалі міліцыянты, якія дзяжурылі каля дому з учорашняй раніцы. Так нам расказала Марына Адамович, ягоная жонка. Яна сама дабралася сюды ў Курапаты, прабачце, сюды ў сабор. Але Мікалай Статкевіч сюды прыехаць не смог. Мы видим поплечников вот со стягами синими. Это поплечники Миколая Статкевича. Видите, тут традиционно вот журналисты у таких репортажах называют имена людей, яких и не бачать, яких и не ведают. Ну, я вот как-то устремлюсь сегодня от этого дня, бо люди потом могут потерпеть. Тому я кажу, удзельники, активисты, но не называю. Ну, вот Евген Нафнагель, он уже человек, який вядомый, его уже называли, тому я он только что сказал. Так, ось отец Викентий. Отец Викентий сапраўды пачынае молитву.
Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, избавца наш, в деле молитва Мати Твоей и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Владарю Небесный, Утешителю, Дух истины, что усюды присутствуешь и все наполняешь, скарбница добра и житодетелю, приди и вселися в нас и очисти нас всякого благого, избав добрые души наши. Святый Боже, святый мостный, святый несмиротный, помилуй нас. Святый Боже, святый моцный, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый моцный, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь на весь час и веки вечные. Протягивается молитва за Беларусь, за Куропаты. Святейшая Троица, смилуйся над нами. Господи, очисти Яка праведные наши, відбувається біля кафедрального собору. Її веде отець Вікентій, це свята Білоруської православної автокефальної церкви, не признана нашими білоруськими владами. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, теперь на весь час и веки вечные. Аминь. Отче наш небесный, Тут поступово собралося шмат людей, не так вже зорганізувалися з плотної такої сильної маси стоять. Як мені подається, тут коли вже тисячі чоловік. мы вывачаем виноватым перед нами, и не введи нас в спокусу, але избав нас. Сюда подходили милиционты, попереджали, что эта акция недозволенная. Люди на это ему сказали, что это молитва и дозволена и не потребна. Соправды поводу закону белорусского по дозволу владов для религийных деяний не потребны. Але білоруські влади, безумовно, можуть це сприйняти як політичні акції, бо війна приміркована до поділ Куропатах. Мария, Господь с тобою, добрословенна ты поміж женщин, добрословенный плод лоня Твоего, вот ты народила збавцу душ наших. Под Твою милость отдаем себе, Богородица Дева, молитвов наших не откинь у покутах, але от бедов избав нас. Одина чистая, добрословенная, на святейшая Богородица, ратуй нас. Наиславнейшая, весь час Дева, Мать Христа Бога. Когда еще раз это Рада Свободы, мы ведем на просто репортаж от Кафедрального собора в Минске, где отбывается молитва на заклик Николая Сладкевича о Куропатах, о памяти о загиблых Куропатах. Бо на Тебе надея души нашей, злидуйся над нами. Аминь. Слава Отцу и Сыну Святому Духу, теперь на весь час и веки вечные. Молитва отбывается не в самом храме. Там ведут службу настоятели православной церкви. А эта молитва отбывается перед храмом, где веде святар отец Викентий, святар Белорусской автокефальной православной церкви. Друзі, вже підходив міліціянт, капітан міліції, який попереджував, що акція, що це акція, що вона не дозволена. Ну, люди велись гучно, в голос, шмат людей одразу заперечили, сказали, что это не акция политичная, тем больше, это просто молитва, яка не потребує дозволу. І от після этих слов сопряда молитва почалася. От ангела Божия Гавриила, и мы пришли в этот день принести эту молитву и попросить ее той допомоги,
якая робіцца на гэтай зямлі супраць тых сімвалаў, якія уподабляюць хрысціянства і ўсіх нас на гэтай беларускай зямлі. Руйнуюць, зносяць крыжы у святым месцы для нашай зямлі, месцы іх курапаты, дзе забівалі бязбожнай сатанінскай уладай наших суайчыннікаў, святароў і ўсіх людзей, ўсіх канфесій. І гэты здзек над крыжамі паказвае, як адносіцца сучасная ўлада да ўсяго хрысціянства і да тых сатанінскіх учынкаў, якія ўчыняліся ў свой час. І мы яшчэ раз попросім і прачытаем тропар крыжа. «Збаў, Господи, людей Твоих, и доброслав наследие Твое, перемогу православным христианам на супротивным и дай, и Твоим крыжам святым оховай жихарство Твое. Аминь». Хай доброславить вас Господь и да поможе вам, нам, всім у тим заховании наших святынь на этой земле. Высокий отец Викентий поміж молитвами сказал некалькі слов, он патлумачыў, что эта молитва якраз накіравана на тое, каб абараніць хрысціянскія сімвалы, абараніць крыж супраць тых дзеянняў, якія назіраліся апошнія дні ў курапатах. І ён меў на ўвазе, пэўна, тое, што там былі знішчаны больш за 70 крыжоў. Гэтыя падзеі абурылі шмат людзей. Сёння людзі прыйшлі на малітву, якой заклікаў, праінфармаваў людзей Мікалай Статкевіч, а сам ён дайсці сюда не змог. Евген Афнагель, выказваецца. І кожную нядзелю прыходзіць да галоўных храмаў, да святых месцаў вашых гарадоў усёй Беларусі, каб маліцца за тое, каб спыніліся варварскія злачынныя дзеянні ўлады ў курапатах і маліцца за Беларусь. Дзякуй. Евген Афнагель, адзін з каардынатараў еўрапейскай Беларусі, заклікаў прыходзіць на малітвы штодзённа. 19 гадзін адбываецца малітвы ў курапатах і працягваць дзеянні па абароне курапатаў. Куропаты, всем на куропаты. Куда мне было? На куропаты запросили. Тут специально включили это шум. Тут ось некалькі чалавек, я таксама яшчэ бачу з белымі крыжамі на вопратцы. А тут мешают. Люди пакуль тут стаяць, молитва закончаная, но люди стаяць і не разыходзяцца. Незразумела, люди куда-нибудь збіраюцца ісці, ці яшчэ пабудуць тут. Зараз мы паспрабуем поговорить с людьми, с теми, кто тут есть. Добрый день. Можно с вами поговорить? Радио Свобода, Олег Розділович. Может, вы выкажетесь, чему вы сюда пришли? Что вас разрушило? Плакать охота. Плакать хочется? Да. Чему? Ой, ну, не знаю. Кажите, вас показывают. Выказывайте. Хочется плакать. Людмила. Людмила, так, пожалуйста. Ой, не могу собраться с мыслями. Плакать охота, потому что все растоптали. Вы про куропаты? Да, про куропаты. Все растоптали, все погубили. Ну, так нельзя поступать с нашей историей и с нашим прошлым.
достойных людей погубили, должна быть достойная память для этих людей. Ну, все. Ну, Лада каже, што вось добраўпарадкавалі гэтую тэрыторыю, абнеслі агарожай, каб не было вандалаў. Как сказали, что они будут делать дальше, вот, как уладковывать будут, что делать, пускай бы рассказали. И согласовали это с народом, как это будет, а потом уже... То бок вас узрушила і тое, што это зроблена без узгаднення з людзьмі. Владение с людьми и что порушили память такую. Там погибло много достойных, хороших белорусских людей. Ну, все. Дякую вам, Людмила, дякую. Обращение Статкевича зачитайте. Зачитывайте, коли ласка, коли вы забираетесь. Статкевич был задержан сегодня, его возле дома взяли. Вот, но тем не менее он подготовился, он знал, что его скорее всего задержат, поэтому он... Назовитесь, коли ласка, что вы хотите. Сергей Спариш, генеральный секретарь Народной громады. Ну, может, коротко, не всю паперу излагайте, коли ласка, самое основное. Значит, мы успокаиваем себя, когда труженикам платят жалкие гроши, на которые невозможно прожить. Когда повышает пенсионный возраст, нам все еще далеко до пенсионного возраста. Когда обкладывают поборами безработных, у нас есть официальная работа. Когда правоохранители измываются над попавшими в их руки, нас еще не трогали. Все мы братья и сестры в одной беде. Боль и унижение каждого – это всеобщая боль. И осквернение христианского креста – это оскорбление всего народа, нашей памяти, наших предков. Это оскорбление каждого из нас. Сегодня я предлагаю совместную молитву за избавление от лукавого. Кто не знает, избавь нас от лукавого – это окончание Христовой молитвы «Отче наш». Когда нас соберется достаточно, молитва непременно поможет. Мы один народ, только вместе мы сможем вернуть себе свободу и достоинство. Слава Иисусу Христу, живе Беларусь! Дякую. Ну, а себе вы можете додать? Чему вы сюда пришли, что вас разрушило? Я могу сразу честно сказать, что я в Бога не верю, вот, но есть такое понятие оскорбления чувств верующих. Иногда его используют в таком бюрократическом смысле, а здесь было самое настоящее, самое наглое оскорбление чувств верующих, основного христианского символа. И вы про что? Снос крестов в Куропатах. Вот. И я, как атеист, не могу как бы быть вдали от этих людей, которых оскорбили. Дякую вам. Это был один из поплечников Миколая Статкевича. Я хотел бы еще подойти до кого-нибудь из людей, как поговорить. Вот, давайте мы подойдем. Можно до вас подойти? Это Радио Свобода. Извините, я просто здесь... Не комментуете? Да, без комментариев. Но вы... Я сюда пришел посмотреть, услышать людей, послушать, что они... Помолиться. Да, помолиться за тех, кто погиб невинно. Вот. Для этого я здесь присутствую. Дякую вам, дякую. Коли глядеть. Уже можна глядіти. Ви кажетеся і викрила. Уже ён виказався за мене. Ну ви? Те саме, що і він, підтримую його думку. Ну вас події в Куропатах як-то обурили, які почуття? Ну, конечно, не обурили, хотя я тоже не верующий человек. Але то, что зробили з этими крижами, это не ведаю, нема слов. Ці вірите ви, що от після этого руйнування 70 крижов, потім поступово будуть зруйновані всі Куропати? Не думаю. Не думаю. І що вас успокоює? Чому ви так не думаєте? Ну, я думаю, что именно эти крыжи, они так сдалек были видны, и это, видать, уладе не на то, что подобалось. А остальные, я думаю, чапать не будут. Але вось ужо ёсць пастанова ўраду, паводле якой немагчыма аднаўляць спарахнелыя крыжы без узгаднення з Міністэрствам культуры і мясцовымі ўладамі, што, конечно же, вельмі замаруджвае працэс вот этого обновления. То можа быць так здацца, што праз 20 гадоў все крыжы спарахнеюць, там састарэюць, а іх ніхто і не заменіць. Тады не ведаю, што адказаць на это пытанне. Людзі, пэўна, мусяць нешта рабіць. Самі сваімі ўчынкамі нешта сваім чынам рабіць, аднаўляць гэтыя крыжы. Так? Ну, калі забарона існуе, дык... Нет, это не заборона цалкам, это просто такой вельмі ускладняецца сама працэдура, каб аднавіць крыж. Ну, калі яна наогул не лишае магчымасці іх аднавіць, дык надо аднаўляць, конечно. Надо аднаўляць все ж таки. То есть не варта запускать это место, трэба его захоўваць як народны мемарыял. Ні в якім разе. Добра, дзякую вам вялікі.
Ну, акция тут уже, молитва уже закончилась, но люди еще не разыходятся. Мы зараз спробуем подойти еще к одному святару. Пробачте. Добрый день, а можно с вами поговорить? Рада Свобода, назовитесь Крыласка и расскажите нам, что тут отбылось и чему. Тут адбылося, я толькі што падышоў, мы правілі службу Назовитесь самі. Крыласка. Айцец Леонид Акалович, Белорусская автокефальная православная церква. Мы только что в одном месте отслужили тоже так само службу у гонор Маті Божої Богородицы, это свято сягонняшняга. Вот, и пешечкам пришли сюда, каб долучиться до протестов, якія тут выказывае оппозиция супраць зносу курапатских крыжоў. За грех, які учинила лясніцтва бараўлянскае, знёсшы амаль 70 крыжоў. Гэта вялікі грех, і у вялікі пост такі зрабіць грех. И вельмі абсурдны гэты грех, потому что я думаю, что мы, правда, у своей заяве от Белорусской автокефальной церкви, на жаль, наша Нива и Рада Свободы чомусь не опубликовали нашу заяву от ВПЦ на конт гэтай справы, где мы... Зараз выкажетесь, да? Ну, мы выказали про то, что это порушение увогуле всего христианства, ганьба, здзек з христианства, зносить крыжи в этот час, в этот пост. Бо крыж является символом распятого Христа, как головный символ. С другого боку, крыж является традиционным знаком мемориальным, памятным, надмогильным у наших усіх продков. Так іншої конфесії так само ж виказався. Во всіх християнов. І гэта так само. В Білорусі так само і католики, і православні святари виказалися супраць зносу крыжоў курапатых. Тому, ви розумієте, обозвать крыжам нейко незаконно установленным строением, это просто жах з гэтага Александра Мирановича, які з бараўлянскага ляснічага гаспадаркі гэтай. Это просто мы отдаем ганьбе и вечному проклёну за такие порушения всяких христианских норм. Это ваяўнічы атеизм, безбожніцтва, вот мы лічым гэта. И яны могуць пазбавіцца гэтага грэху смяротнага только тады, калі назад вернуць гэтыя крыжы, установить гэтыя 70 крыжоў назад у Курапатскі мемарыял, народны крыжовы мемарыял. Ён же ж крыжовы мемарыял вечнай памяти, як наши продки спад веку рабілі. Таму их Вы за то, каб вернули эти крыжи и усталявали на тым же самым месте. Господь Бог даруе им грахи, а не так будут яны на вечным суде у пячысевого пекле. Добре, дякую, господар Акалович. Это был отец Леонид Акалович, настоятель Белорусской автокефальной православной церкви. Так, да, вот зараз я хочу подвести до молодого человека. Можно до вас? Скажите, Крыласка, что? Ну, я просто не полногодовый, я боюсь, что... Ну, два слова, чему вы Конституцию тримаете в руках? Потому что Конституция повинна быть нашим гарантом бяспеки, повинна быть гарантом, ну, непосредственно нашего белорусского народу. Ну, як вы бачым, непосредственно, потому что отбылося на гэтым тыдні Конституция не існуе. Вы маете на увазе падзеі ў Курапатах? Падзеі ў Курапатах, падзеі наогул у грамадстве, як ставяцца на наша вось тагачаснае яшчэ грамадства ставілася больш-менш. Цяпер наша грамадства ставіцца абыякава, як да Курапатаў, так і наогул да ўсей непосредственно темы национального духа. Дякую вам велике. Як вас зовут? Іларіон. Іларіон. Дякую, Іларіон. Ну, поспіху вам у змаганні за Конституцию. И я хочу подвести до Александра Абрамовича. Александр Абрамович, вядомый активист. Вы трымаете червоно-белый стяг. Вы трымаете в руках Новый Завет, а ваш компаньон трымает Конституцию. Что вы хотите сказать к этому? Мы хотим сказать, что сённяшняя ўлада цалкам адыходзіць ад хрысціянскіх каштоўнасцяў і ад тых свецкіх правілаў, якімі яна павінна кіравацца, якія запісаны ў Канстытуцыі. Улада робіцца ўсё больш безбожнай, ўсё больш, вы выбачаеце за такое моцнае слово, паскуднай. Это вас узрушили так падзеі ў Курапатах? Падзеі ў Курапатах так вас подштурхнули до этой высновы? І падзеі ў Курапатах, безумоўна, былі апошняй кропляй, якая перавесіла вагу пачуццяў маіх меркаванняў. І зараз надыходзіць час прызваць новы крыжовы паход супраць гэтай безбожнай улады.
Добре, дякую вам, великий Олександр. Нагадаю, 2 дні тому у Куропатах відбувся такий невеликий сход представників громадськості, на яким вирішалося, що робити в оборону Куропатів. Там було пропоновано як мінімум 5 пунктів, серед їх заклик до міжнародної супольності, о бойкоті європейських гульнів, а так само такі рішучі потребування вернуть крижі, зламані у Куропатах і усталювати у були місці. І так само інші мероприємства. У тим ліку пропонувався крижовий ход з Мінська у Куропати. Нам поки невідомо, як це пропонова, обочна пропонова ціна вже почала реалізовуватися. Для цього потрібний був дозвол. Но ось що тичиться сьогоднішньої події, заклика Миколая Слаткевича провести агульную молитву за Куропаты и Беларусь, то она вот отбылась, реализовалась, але без самого Миколая Слаткевича. И он на мероприемство, на молитву прийти не змог. Его затримали побач з домом. Марина Адамовича, вона жонка, розказала, що це відбулося вельми хутко, брутально, а його просто забрали в автомобіль і повезли. І вона змогла приїхати сюди до Кафедрального собора. Я хотел бы подвести еще до Евгена Афнагеля, координатора Европейской Беларуси. Что вы хотели сказать? Хотів сказати, що ми ще зараз, є ж не тільки православні католики, так само ми зараз там невеличкою групкою підійдемо до католицької катедри, і там так само помолимося за Куропати, за загинулих в Куропатах, за нашу країну. Это будет такая религийная деяние, да, не политичная? Это, конечно, религийная. Добре, дякую велике. Ну, ось Євген Афнагель сказав, що ще католики пойдуть до кафедрального собора католицького, і там так само будуть молитися за Білорусь, за Куропати. То бок, ось такое ж діяння відбудеться побач з католицьким собором. Покуль я не бачу тут міліціянтів у формі. Є супрацовники міліції у цивільному, які, як звичайно, ведуть таку відеофіксацію. Ось. Міліціянти там ось ближей на узгорочці стоять, назирають за тим, що тут відбувається. І більше ніхто не підходив з міліціянтів, не давав ніяких заваг попередженню. Але це зовсім не означає, що після цієї молитви, після того, як люди розійдуться, і організаторів все ж таки затримають. Добрый день, можно вас подвести? Вы с белым кружом на груди. А может вы потлумачили нам, чему вы с таким символом пришли? Ну, гэта нечая добрая ідея, не моя ідея. Але яна зразумелая, тому що після того, коли відбулося это 4.04 у Куропатах, гэта здзек, гэта злодейство, інакше это не назовеш, то гэта як символ, что крышу душе у душах наших, и их не зломишь. Их ніколи не зломишь. Это добрая идея. Ну и, конечно, у гэты час яе не абавязкова дэманстраваць, но ў гэты час мы павінны прадэманстраваць, калі такое адбываецца злачынства. Дякую вам. Як вас зовут? Мяне Кішкурна Микола. Микола Кішкурна. Дякую, Микола. Ну, ось ми чули, як Микола Кішкурна, один із удільників молитви, потлумачив те, що він прийшов сюди і чому його на груді пришпілений білий криж, символ християнства. Ну, я вже не бачу Євгена Афнагеля, то хоче за все, він вже пішов до католицької катедри. Зараз я пошукаю його.
Так, ён тут яшчэ. Ну, тады мы працягваем назіраць за тым, што тут адбываецца. Ці пойдуць людзі яшчэ да каталіцкай катедры памаліцца. Паглядзім. Тыя, хто тут маліліся за Беларусь, за Курапаты, паступова разыходзяцца. Людзей усё меней. Ну, яшчэ... Вось Александр Бармович кажа, што яны все ж таки уже ідуць вот да каталіцкай катедры. Так, и отец, добрый день. Со мной вітаюцца людзі, якіх я бачыў у Курапатах. Шмат людзей за гэтыя дні прыходзіла ў Курапаты. Мне давялося весці адтуль рэпартажы, і людзі вось вітаюцца, мы там з імі пазнаёміліся. Вельмі шмат людзей. Нават вот учора я сустракаў маладого чалавека, які ніводного разу ў сваім жыцці не быў у Курапатах, але вось тыя падзеі, якія адбыліся 4 красавіка, его так узрушылі, што ён сам вырашыў прыйсці і паглядзець, што ж там такое, што это за Курапаты. Давялося паказваць ім гэта мясціны. Ён шмат ведаў, дарэчы, пра Курапаты, это малады чалавек. Сам па адукацыі гісторык. То бок это для него не было навіной. Ну вось ніяк лёс не даводзіў да самого месца. І вось гэтыя падзеі, што адбыліся, сталі такім штуршком для яго. І ён быў вельмі зрушаны тым, што ўбачыў. Ну, а вось такая маленькая працэсія. Вначале з айцом Викентием, яшчэ з адным чалавекам, з Харугвай. Людзі рухаюцца. Вось мы праходзім міма грузинской амбассады. Літаральна до десятка человек ідзе з нами. Ідзе отец Леонид Акалович, отец Викентий. Мы сказали, их мета подвести до католической катедры и помолиться за Курапаты и за Беларусь. Наколькі вядома мне, то митрополит Кондрусевич быў адным з першых, хто публічна выказаўся, негатыўна ўспрыняў тое, што адбылося ў Курапатах, і заклікаў улады да паразумення з абаронцамі Курапатаў. Шукаць это паразуменне. Таксама іншыя святары заклікалі да годнага хрысціянскага вырашэння этой коллизии. Нагадаю, 4 красавіка раніцай журналісты обнаружили, что у Курапатах пачаўся знос крыжоў. Літаральна за 2 гадзіны больш за 70 крыжоў, вялікіх крыжоў, якія былі усталяваныя вакол Курапатаў па перыметру, былі зламаныя, зруйнаваныя, вывезеныя. А на іх месцы якраз па профілю вакол Курапатаў усталёўваецца агароджа з металічнай сеткі. Гэтая агароджа ўжо амаль дабудаваная. Толькі вот сёння будаўнікі не працуюць. Сёння нядзеля, святочны дзень для праваслаўных вернікаў. Дабравешчанне адзначаецца. Працы ў Курапатах прыпынены, там засталося дарабіць, можа, метраў 200 гэтай агароджы. І все Курапаты цяпер фактычна ўжо агароджаны такой металічным плотам. Ёсць праходы з боку кальцавой дарогі, пад тоннелі выходзіш, пад кальцавой праходзіш і выходзіш у Курапаты, там ёсць праход. Таксама праход зроблены з боку рэстарацыі «Поедем».
якую працягваюць пікетаваць, дарэчы, актывісты. Ну і з боку Заслаўскай дарогі там яшчэ не дароблена прыкладна 200 метраў. Там вельмі такі складаны рэльеф, узгорак. І таму, магчыма, будаўнікі сутыкнуліся з нейкімі цяжкасцямі. Тым часам мы перайшлі праз праспект Пераможцаў. Тут уже людзей сабралося паболей. Усяго да касцёлу ідзе чалавек 30. Журналісты працягваюць здымаць іх, весці рэпартажы. Ну і ідуць разам з калёнай міліцыянты цывільнымі, якія працягваюць фотафіксацыю гэтага шэсця. Вось падышлі святары Беларускай праваслаўнай автокефальнай царквы отец Викентий и отец Леонид до ўваходу у касцёл. І цяпер такая паўзачка, пакуль вырашаецца, відаць, дзе праводзіць малітву. Малады чалавек, які называўся Іларыёнам, таксама ў гэтым удзельнічае. Мы падыходзілі да яго, і ён сказаў, што падзеі ў Курапатах прадэманстравалі, што парушаецца беларуская канстытуцыя. І ён з этой канстытуцыі, з тэкстам канстытуцыі прыйшоў на малітву. І вось ён працягвае трымаць у руках канстытуцыю, чырвона-белы сцяг. Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, який на небесах, хай святится имя Твое, хай придет царство Твое, хай будет воля Твоя, як на небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и выбачь нам провины наши, як и мы выбачаем виноватым перед нами, и не веди нас у спокусу, але ратуй нас от грехова. Бо Твое благодарство, сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, теперь на весь час и на веки вечные. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И благослови этих люд, які забрався тут, у свято Маті Божие, и памятай про народение Тае, которое народила Збавцы свету нашего Иисуса Христа. Ратуй Бога людей Твоих, Только что отец Леонид и отец Викентий, святары Белорусской православной автокефальной церкви, прочитали молитву «Отче наш» на ўваходзе на пляцоўцы каля кафедрального католического собору. Тут молитва отбылась после молитвы кафедрального православного собору. У той молитве удзельнічала до 1000 человек. Но, во всяком разе, как мне падалося, некалькі сотен докладно человек. Тут нас находится некалькі десятков. Но отец Леонид благословил тех, кто сюда пришел. Мяркуючи по всьому, молитва закончена. Я зараз звернуся до Євгена Фнагеля. Євген, можна вас питати? Скажіть, будь ласка, ну ось
будем называть это акцией, хотя это не акция, это молитва. Ну, вот это все закончилось. А так, как вы оцениваете то, что люди пришли, то, что сколько людей пришло, и дзеяние милиции? Ну, хацелася перш за ўсё падзякаваць людзям, падзякаваць тым журналістам, якія давалі інфармацыю пра акцыю і якія прыйшлі на акцыю, якія асвятлялі яе ў прамым эфіры. Ведаеце, Курапатых – это сімвал адзінства беларусаў у чымсьці. З Курапатаў пачалося адраджэнне краіны ў свой час, адраджэнне незалежнасці. І сёння Курапаты аб'ядноўваюць. Мы бачым, што прадстаўнікі праваслаўнай царквы, каталіцкай царквы асудзілі дзеянне ўладаў фактычна. Нават прыхільнікі ўлады асуджаюць яе дзеянне. І Курапаты это сімвал салідарнасці ў чымсьці. І таму крышку здзіўляе пазіцыя часткі СМІ, якія не давалі інфармацыі пра сённяшнюю акцыю. Это вельмі прыкра, і я спадзяюся, што больш такога не будзе, што эта сітуацыя выправіцца і што салідарнасць будзе для ўсіх, і мы будзем бачыць журналістаў далей на акцыях. І сёння шмат журналістаў. Ну, я кажу про тое, што частка СМІ не давалі інфармацыю. Ну і людзей шмат прыйшло. Не глядзячы вот на тое, што вы кажаце, што там дастаткова была інфармацыя, людзі прыйшлі, адгукнуліся. Я ж не кажу про людзей, я кажу про тое, што хацелася. Таму што ў інтэрнэце людзі чытаюць все это і самі вырашаюць без некаторых медыяў, ісці ім ці не ісці, так? Так, але медыа ўсё ж такі маюць свой аўтарытэт. Дзякую вам вялікі, Яўген. Дзякую. Гэта быў Яўген Афтнагель, адзін з актывістаў еўрапейскай Беларусі, які перад акцыяй ягоны голас гучаў, і ён таксама далучаўся да тых, хто збіраўся прыйсці на акцыю, мы яго тут таксама ўбачылі. Вось тым часам прыходзілі да отца Викентия і отца Леонида прадстаўнікі настоятеля святароў з каталіцкай царквы, каталіцкага касцёла, і нешта ім казалі. Ну, мы праслухалі, што ім казалі. Зараз мы спытаем, что ж там такое. Спадар Викентий, а что, может быть, расскажете, что там вам сказали з касцёла? Ну, чтоб долго тут не затрымліваліся і пожадано, чтобы уже сходили. Я их пропоновал. Вы проинформовали что-то? Да, пропоновал, чтобы тоже всех жадают присоединиться. Так что, як их жадання будем, вот их Курапаты знали. Дякую. Ну, вам вядома ж пазіцыя мітрапаліта Кандрусевича, які выказаўся адносна. Это ж он тоже относится с повагой до нас, до крыжа. До крыжа, до Курапат. И не христианской, да. И нашей боли куропатской. Ну, это огульная боль, но это не только боль православных, это католиков и всех іншых людей. И сегодня мы чули выказывание одного політика молодого, який казав, я атеїст, але ось я так само прийшов на эту молитву, щоб підтримати змагання за Куропати. Сейчас были ж советские люди, они были по своей, говорится, атеисты, але их тоже там расстреливали. Але душа все равно предстане перед Богом надо, и нам надо боронить все души. Ну, як ви думаєте, отець Викентій, от вас, як удільника цієї молитви, який сам проводив молитву, ті інших організаторів, як Микола Статкевича, якого сьогодні вже затримали, ті будуть судити все ж таки за це діяння? Ну, это уже... Готовы? Кого? Маете в виду нас, да, судить? Ну, пока еще не дома. Но думаю, они не поспробуют зробити такое. Ну, вас уже судили за певні релігійні дії? За релігійний вихід, да. І забирали, даже коли ми стояли з Оленой на площади. Але тоже, правда, меня не судили, Олену судили. Хотя мы и стояли разом. Меня вот это удивило. Их тоже такие относины. Вроде мы одной представляли одну нашу мету для Беларуси. Значит, видать, по этих учинках судейских, что это было спровоковано. А ви задоволені той підтримкою, яка сьогодні була? Ось люди прийшли на молитву, і скільки їх людей було? По-вашому, на вашу думку, должно було прийти більше, менше? Що ви чекали? Ну, чекав, по ідеї, так само, що було в полі.
Магчыма, то это менш было досведчана. Если бы у нас была магчымасць где-то... То, что люди напалоханы, хіба не так? Вось там за Палацом Республики стояли два аўтазакі, тут у дворах еще два аўтазакі. Ведаеце про это? Ну, я чуў. Людей уже нас приучили, что могут забрать за любую нашу какую-то отметность или выказывание неодноликовых думок с той уладой, яка тут у нас существует. Так что ясно. Дякую вам. Дякую. Спадар Леонід, а ви як усприйняли то, скільки людей сьогодні прийшло? На вашу думку, це добре? На початку, я не лечу, я мало? не математик. Ну, немало, ну там не разберешься. Ну, я думаю, что добро. Отзначили, засвятилися люди наши, что люди дбают про свое национальное, потребуют, чтобы была своя национальная церква, потребуют того, чтобы крыжи были на место поставлены, чтобы не здек был с крыжов христианских символов. И тому эти протесты натуральные, и дякую Богу, что не ёсти, хай Бог растут более ширятся. Тому що такою безбожною атеїстичною владою, яка себе признає, значить, православними атеїстами, ці як вони, треба змагатися, я не веду, яким же чином, щоб так ображати свій народ і християнство. Казати у очі, ходити у церкву, а загадувати, зносити крижі. Це просто, я не веду. Сама себе влада, висміює, супроть себе поставляє людей, і християни у тим ліку. Дякую вам. Це був спадар Леонід Акалович. Это Радио Свобода. Мы, видать, забудем заканчивать наш репортаж. Сегодня в 12 годин около Кафедрального собора в Менску собрались верники, как помолиться за то, как спынились худшей подзеи у Куропатах, как вернуты были зруйнованные там кружи. Нагадаю, больше за 70 крыжов было там зламано. Зараз ідзе будоўля, будуюць агароджу вакол Курапатаў. Ёсць пагроза, што будуць яшчэ знішчаць крыжы. Вось людзі за гэта маліліся. Таксама маліліся за памяць памерлых, рэпрэсаваных і маліліся за Беларусь, за ўратаванне Беларусі. Па маіх меркаваннях прыкладна 2000 чалавек брало ўдзел у этой малітве. Из іх частка, некалькі десяткаў, потым пасля малітвы каля Кафедрального собора прыйшлі сюды да каталіцкага Кафедрального собора і тут таксама працягнулі, прачыталі одну малітву. Нам пакуль невядома пра затрыманне ўдзельнікаў менавіта гэтай акцыі, но дакладна вядома, што быў затрыманы раніцай Миколай Статкевич, былы кандидат на прэзідэнта, палітвязень, які якраз і ініцыяваў вот эту малітву прымеркаваную да сённяшняго дня добравешчання свята рэлігійнага і да падзеі ў Курапатах. Ён дакладна арыштаваны, затрыманы. Ну, ці будуць яшчэ затрыманні, і невядома. Досвед падказвае, што могуць быць, таму што падыходзіў супрацоўнік міліцыі, калі людзі сабраліся каля Кафедрального собора, літаральна праз 5 хвілінаў, і папярэджваў, што гэта несанкцыянаваная акцыя. Хаця людзі сабраліся толькі, каб паўдзельнічаць у малітве, так яны казалі. Ну, яшчэ адзначу, адна з такіх новых прыкмет сённяшняга дня, гэта тое, што некалькі чалавек, мы іх бачылі, прыйшлі з белымі крыжамі на вопратцы, яны там самым падкрэслівалі гэтым сваё жаданне абараніць хрысціянскія сімвалы. Іх узрушыла тое, што былі зруйнаваны крыжы ў Курапатах. Тым часам у Курапатах я там быў сёння. Тым часам у Курапатах сёння працы будаўнічыя не працягваліся, будаўнікі адпачываюць. Засталося прыкладна 200 метраў пабудаваць ім агароджы вакол Курапатаў. Ну, мы будзем сачыць за тым, што там адбываецца штодня. І калі будуць не такія напружаныя сітуацыі, абавязкова будзем выходзіць у наш эфір. А на гэтым развітаемся. Олег Груздзілович. Гэта было Радио Свобода. Сачыце за нашими эфирамі в интернете, на нашем сайте.
До побачення.